ازي شاب اشتاخد قايم بكم بجمت وإلى داي حتم ببينا بجمت كير داي شانت و هنر بوی پرچه کی جانا گلی کرد کردان اف هبونج خوره کرنا مینا چکی کی خو پرستنی لکردستانی دیمنن ظلم و زوری گلیکن لبن هر داری کی لکلکا هریه کی یان ناوی قتلیام کی هیه یان جی لشکری کی نناس سری خو برز و بلند که گلی کرد مجال امکان ندیدیه کو سرپیهاتی خو بنویسی کی بگینه دنیای جی دنیای جدا و قطمایه هر دمه به درد و کلین خوره مجول بویه گریایه لبر خدایه کتیه رابویه خویندایه او لداوی خواهشتیه ده پاراستنا چاندا کردی ده وزانان رولکی گلکی مزن لیستنه او بونه زمان درد نالین و آخینا گلی خواه بگل را گریانه بگل را کنیانه بگل را رابونه بگل را رونشتنه جیست سالانه که ام جهی هنرمند و هوزانان دناوا جواکی ده بلند بینن یک جوان هوزانین که حیان نفس داویه شکلی خور خزمت گریه و نوستیایه هنرمندی نمر بلبلی آزادی تحسین تهایه بگمان کسی که تحسین تها ناس نکی نینه دنگی وی گهشتیه هر چار آلین کردستانی لیبلی جنیزیک و ناسکرنا جانا تحسین تها یک و تمنکی درج دای هنرا کردی واجبه کی میه دیورن ام هوزانی نمر تحسین تها ناس بکن حتى احتجاج بالنسبة لي من هذا هوصانين هكذا هذا دي بكي بس با د 25 گلانا 1941 ده برینها به 54 سالان لکردستان باشور لباجار آمدی جدیا خوبویه و لوی دنیای بویه میوان شاگرد محمد عارف جزراوی تحسین طاها ده 9 سالی خود به دنگ خود حسه و دست داویج مگرفونی دما که تمنوی ده به 12 سال لسر شانوی استران محمد عارف جزراوی دویجه آلیکار پیشین که ریا هنر لپیشی تحسین طاها رونی کریه باویوی طاها محمده باوی تحسین طاها محمد گلک استران جویر نویساندنه تحسین طاها به حسکرن و آفراندنه که مزن ده میدانا چاند و هنر کردی ده جهی خودگره استران گلی جخوره وکه بشکی جیان ادناسه لجواک خود نیره لروشا گل کرد لکردستان دناوا هواره دا لقرکرنا گل و لهلوشاندن و روخاندنا گندان دمیزینه جانوی دلرزه و دست به استرانان دکه به استرانان تولی جیانا گل خود به ده سال 1958 دا استران یکمین به ناو اشکره ناکم دبیجه اف استران جویر دبه دندکا هنرمندی و حوزانیه سال 1960 انستیتویا هنرین بدو بش شانوی لبغداد قدینه پشتره لمخمول دبه ماموسته موزیکی در عینی سال دا تولی مشکل دجی رژیم عراقی دبه ددما خواندکاری ده
تێگرتن وی gelekî îşkence dikin. باور نکنه بی صبر بی هیوی بمرن سارانێکی لمە بگرن جانی لاوی تەری بارە شیش نابی تەری کارە نەتەنێ ئەو کەتکاری موزیکێ بوو وین تەنێ ji hunerê re xizmet kiriye. Lê keleka xebata ji bo hunera Kurdî xwe gihandiye serê çiyan jê. Di 11 Eylûlê 1961 de tevlî şûreşa başûrê Kurdistanê bûyî. Careke din di navbera 1963 û 64 de têgirtin, dîsa lêdan û îşkence dibîne. Lêbelê di zindanê de jî ji girtiyan re gelek stran gotine. Strana wî ya ku di zindanê de çêkiriye dêtin bihar bi nav û denge. Bêhesab ew gelek caran ji ber çalakiyên netewî hatiye girtin û azar dîtiye. Xizmetkarê çand û hunera Kurdî Tehsîn Taha ji ber sedemên tendurustî bi hevalê xwe yî hunerî re û hunermend Fuad Ehmed re roja 13 Adarê 1994 hata Ewropa û bêyî dilê xwe Kurdistan di pê xwe hişt. Gelek caran xwest veger welat, lêbelê ew ji rewşa başûr û şerê birak û jiyê nerazî bû. Li derveyê welat çalakiyên xwe yên hunerî berdewam kir. بله، مرنه لدروی ولات لغریبی مرنه که گلکی زوره. در روژا 28 گلانه دا سال 1995 ساعت 11:09 لولندا دست خواه جیجیانه کشاند جه والا لپی خواه هشت. لبله دوست و هوگرین وی او بتنه نهیشتن. هرچندی کوی جه ناوامه بار کربه جی و هر دمه دنگی وی دی بیرامده نمر بمینه. بچوینا خوره تحسین طاها د دل گل کرد جهکی گلکی بلند جو خوره چیکر بریکو کوچا خو جناوا ما بار بکه او بچه تحسین طاها د وصیت خویا داویه ده وهاد بیجه دماکو از مرم نل اروپا لسر آخا کردستان من لعامیدیه بشیرن بلا آخا لسر گورا من آخا کردستانی به نخوشخانه ما هات رازاندن وقتا من بيت از ديركتم باوي و روج دنجي از دشم دهاتم باوي مدخواست جبوكي مدخواست برا كيف اوي جواره مهفدو رم دشتغل يجي استنى خوشا خوش مرا قوت نخوشا من استلت سالة دكتينم از دلي اخرى حسسم يك قباغي دل هي ويك جوان قباغا ناشغلك بفي عملياتي دخلت اصلا الولاد كاربينه اللي جبوكي ممكن بو
دركت دولات وخاص لفي خاصة خانامة في عمليات قلب بنزم. اموی بو گری کرد بیان بکم لسرتان سری جهان و بتایبتی لکردستان که امروکا هنرمندشی گوره هنرمندشی کرد کوسی دوایی کرد اویش هنرمندی گورای کرد ماموستا گوره براو حوالی خوشویستم که تحسین تها لروجی 28 لشاری نایمی خل لهولندا لنخوشخانه حوالو براي عمري دريجي وتمني دريجي من حوال تحسين تها كوسي دواي كرت ودانا ككي كبر بلا آوازو لزوشو لهس بنتواتي ولا هموت لشي زوان دل ناس ككي راوستا لليدانو سيت اللينا دا زازور بداخوا نازانم ناتوانم تبلم كأويا كسري شي زور كلني شي زوري خسنا ودلي منو دلي همو هنردوسيك وهنرمنديك وهمو كسيك لسرطان سري جهان بو هنرمندا داخي جرانم زور زور يعني جاي استفاك ماموساي هنرمند كوسي دواي كرد خوالي خوش بي وإن شاء الله زيقاي بهشتا ويما داوا كارين إن شاء الله لك السكاري كخوا صبريان بدا ومن حتى دمرم أو لفكرناكم براتان هنرمند فؤاد أحمد جبوي رحمتني تحت الطاعة هر خلقتي مبخوان ندي عليه من أو دنجي بيجي وظان كي كمو وظان كي بريجابو راستی وندابونا تحسین تاش بوی چند گلی کرد پارکی مزن والا دهلا جهلا دنجی که تحسین تاها دهلا چند کردی ده جی کی گور دگرد جی کی پاک و جوان دگرد جبوی و امتکارم بیشن اوزانی مگش چرا گلی منه لو او بخواد چرانه لی وندا کرنا تحسینتا راسی هنیکی دوی ارتامی را امیشاندن چبکی ایرو کردستان دبن هیمی ظلمک مزن دیا احتیاجا گلی مج اوزانی مجی هیا یعنی چقدر احتیاجا گلی مج جوزانا هیم بیتر ایرو هیا بو ایرو وندا کرنا وی انکی زحمتیه بمه سور سپاس پسن تبو خدانا سر محمد صلاة دلوفاني لتحسين قل شهيد دل شوات خوش بن قل كرد همي ببين الرجا فلات خوش بن جوات وهوال دقل زاروك ومالبات خدا بدي قل كرد صبر وهدان وتبات تحسين طه نامري تدجي لهر جوات دنقيتتي لهر جي هر وكي كوي رباط كويج رفيقتاي تبري خدا ولات وزاني كردستاني امتى ولاتي خريبية بناوا كوم وهوال انت جارة كدن دشنين سر آخا كردستاني درا بزحمت خلاص بيكون
والويران شي